himamuu qaba isin galee. So ani dhugaa dubbachuu fi haga jawaar hidhamee jedherra baay'ee qalbiin na tuqamee jira jechuun mufatus qaba beetanii nama Oromoo ani akkana hin eeyne jawaar lammaffaa hin jiru beekaa. Amma yeroo baay'ee wanna viidiyoon kiyoo poostii godhamee jiru amma namni jawaar lammaffaa jawaar jamane no jawaar lammaffaa hin jiru ka akka jawaari hin dhalannes dhalatees hin jiru ufafuus hin dhalatu beekaa. To ammuma jawaari maqabdan dhaa baafadhaa lolaa jedhaan jiru nama ajjeesaa jedhaan jiru mana gubaa jedhaan jiru garuu mirga isin qabdani haqa isin qabdani ka isin duutanii TPLF waggaa dhibbaa biyya sanitti bulcha jedhamee ka eegamee jedhe isin ofirraa buuftanii beekaa. Kana ka buusee jedhu akkamitti nama isaa ka hidhamee mana hidhaatitti gubataa ka jiru mana hidhaatitti hidhamee meedikaala hin kennamuuf ka jedhu